sama aku akan ditangkap. Oi, ngasih siap. Oi, oi. Ano ka niya? Silik ba ito? Silik ba ito? Kahay na. Dik, dik. Ano nga? Yang power kan? Materi dito. Dito. Dik, mau puputsin ka. Dik, ko. Ay, asin eh. Oh, sorry. Ngeponing, Dik. Ngeponing. Ay, Ano man kung mas silap silip. ay. Ay, ay. Niluun na. Ito ka niluun na. Ay. Gila, tak na na. Huwag ni. Ay. Tama ka niya. Ay, sakit niya. Dito yun. Coba kelepet sih. Kelepet ya coba. Dapat tuh tadi. Makandang na. Biasa namun manuk disebut nah hehe hantai yang pun jenisnya. Tuh. Tata tama na turun ka. Ito ka hindi nga. Nah, Sa aparatus yung mga... baplang. Uncit wae boleh. Ay, siya dito. Iya, iya. Oh, bagus. Gua juga mau ke batu sini. Pandang pertama. Hindi pa yata ang kapo. Teka na, ganito rin. Kapit.
Nakakalok kamu nakakalok na siya. Eh, Tangkap dia, tangkap. Bagi yang asli. Ayun pa yun. Pasti. Asya. Iya ya. Pakan manok. Sama kaya jukot begini deh. Bisa itu. Pur wae. Ini bisa eta naon sih di bare. Nah, tuh. Ini ya. Sung basi. Tadi sini pacak naon? Sung basi. Iya, Kana sang ngaji. kayak lain. Tapi yang di lagi Kayak kaji ya. Mana lemam tak kawan. Minggu na per mending bisa ya ayo nanya. Ini kira apa? Ya, itu pengen deh manuk. Lah, tapi ada kita sakit. Pengen nih. Ampun sih. Serius? Mam Sabtu. Balik di. Di mana? Tahan kan. Di mana? Ngopi. Putingan tenan deh. Sih, kayaknya kan kita. Iya, Punten itu dewe. kumaha teh. Nyen ge holor teh kan holor suruh. Lanjut tanah. Lanjutan ya, orang kasih perkuburan eta. Ayo ge. Ayo mandi ya. Dari kuburan ayo mandi. Ayo suara naon ayo mandi. Bebak. Langsung kamu nawa gas kan. Ih. Itu beneran. Tapi no. Ikan juga dah jauh dikit kemari. Sabi mis. Ay. Terus kok kemarin. Pantesan dia pengen di everything para ngingetin ko siya. Uli. Oh, baru kemarin nangis. Sabi mis ka duko siya. Hati lapin itu nangis. Kurang yan din. Bisa. Ngajak. Kayaknya kan lagi lu. Lo lompang. Nama to. Tapi nang mau. Di bara ucap ya, Pung. Hah? Baru ucap. 150. Bisa dijawab Oh, ucap. ayun. Ini nang ucap. Apaan? Dah aja na siya. Ini sih. Daripada mo manok siya. Magapang. Bisa irang nga eh. Bisa irang nga mo. Kakabak mo. Ay kang depan. Ay bakan. Para kabak. Nah, ini mana kain dan belum beli. Ini sa pasal ya. Kita mah kalang manu kalang mo benar aja luhur. Terus kaya manok si Bantong ya kaya. Murah tanong tita. Oh si Bantong itu siya. Tungan na adi dito. Di cuma buang aja. Ini manok siapa nih? Kaya kabe. Dan petang. Ano, bakit kong hoy? Ano si Chi? Kaya hindi pang. Wow, ay di ako. Nah, tapi na buang kapatid. Ito mo. Wah, ini tapi lucu. Wala kito, kito ta. Wala kito. Tapi na ako dah say. Mesti din kan. Dapat digilid. Nyawain ngaji itu manuk na. Paling yo pwede niya. Dilo pas yung tawag ti langsung. Iki ya bahasa lenti. Pwede ko do. Berarti kenapa ini? Eh, Kan Gustav Gusti. Udah, Gustav babe tadi. Lebih di mana deh? Aman isukan kelas aman hiji geus. Geus ging kekek. Kaya hayam teh bisa ibar. Hah? Bisa ibar. Agus merah manuk. Ayam nu bisa ibar. Ayam manuk. Amun. Ayo angah. Ayo angah dan. Ada tinggal sirup. Nah, kayak pas man jam cekak. Jadi ini. Kayak aw. Mau ba sih? Rawan. Tebak kitang kanan. Sama si Juna sama naik sama demi layangan kayak tangkal jeng sekali mau pulang si anu elai sama putih yang listrik layangan nak nyangkut itu yang listrik tapi nasi anu na elai siya bisa dipinjam lain kubra ko bisa layang mana karena gue udah sejam siapa nggak tak Naon? lagi
Bayangan, manok. Ba't ang tikulandan? Apa? Mana sih? Mana sih?